enkuyanja y'abakristayo nyuma bazibeshera hari nyamdyobora Church of Uganda okushaba ko kujaguza Pasika okushaba uko kubire kwebembirwa muri sawa nyamtyobora Reverend Arewe Byatwena kandogo arabwira abakristayo okwerinda obwangane omushija wa Ruhangogo ashoborirena n'amakuru go kufana no kuzoka kwa Yesu Kristo zoba nashimirwa munonga ahubwo kuzoka kwa Yesu Kristo wabasa kutuzokera ahubwo ibi byitu kandi twe n'abantu church reba ngo kigambo cyaba kirungi abantu bareba amakuru marungi go kuzoka twamanya umuntu wene ko kubo yinebizibu oyinebyo kwerarikira oyinebintu kubyo maraka konka izoba nke Yesu Kristo yaba kuzocire akazokera umuriwe ukimo cyona ikiterera semera kumanya ngo hati Yesu okutuzokera namanyisa ngo tere tocho mu kutugenda twaza imitwarize imikorre twinduremo kumanya ngo sayona usegi ntujurugamo kandi abantu abandi bagiteka ingova umugandi abantu abashiraha kushaba kwa Buyenje Church of Uganda muri Kashar North bashabirwe okwatanisa basime Yesu ahabwo kubafera kutwayiga umukubujira kwa seminariyo tude tuye obutabanko umaka tubase kwa makamarungi ako makamarungi ngo kugaba Kristo barungi kakaragamu nabembeze barungi ekiro cyamazuka gamukama witu Yesu Kristo mukijuka ngo ombiburo mukutandika Adamu na Hawa bakashisha na Eva bakishisha kwabo batutahe kibi mwene mukama witu yatohereza mutabana kwija kutucungura umukutucungura uko yabambwa musharaba yatfera akiro chakashati yatuzokera niryizobe rye tujaguze rizoba okushabuko kwirwe y'abanyabyo butegetsi bamwe baraganso kugaba insugo zo mwani okurwanisa bworo nabwo cyo buri kereziya buri kanisa buri muzigiti abinitaka nyehire yo kubahereza ebitu by'umwana byabusha byo kubyara konda ngo abashomesa ababurizi abarisa abako barya amakanisa n'amakereziya ganamizi gitebi bagirentasya